uamalie mfano aitwa Salvao uamalie abatu ya upupu na kitu masaka aya asala inasua uamalie la balea mama itona le afio mai tana mayo ao de so maro faftai analese nolo tu afio mai tana mayo ao le afio mai pia le tu mai se wo mai masaka pai ai lua o le whaamamoro so ua tini lau. Ladies and gentlemen, I'm so sorry for my friends you not speak English and you not understand for my language. Please tell your person next to you and translate everything but the Samoan people all over this world. Boleh sifir, ayat setengah kali mana malam, tahu dalam nasu ni, faida wone kau tak faham di before ni yang aku pisah esok. Oleh panggilan umur, Otieng Boring, come forward.
First time, nalala may namin.